Kada su Turci probili srpske redove, jedino je on ostao na ovom brdu. Turski juriš ga nije uplašio, životom je branio srpske topove koji su bili potrebni za dalju borbu. U jednoj ruci je držao mač, u drugoj pušku, borio se do samog kraja. Ovo neverovatno junaštvo jednog čoveka je uspelo da promeni tok čitavog drugog srpskog ustanka. Dao je snagu svim srpskim ustanicima da se konačno izbore za slobodu i definitivan odlazak Turaka sa naših prostora. Ime ovog velikog junaka je Tanasko Rajić. Rođen je sredinom 18. veka, a za slobodu srpskog naroda se borio tokom celog svog života. U prvom srpskom ustanku je pokazao sjajnu spremnost da do slobode dođe. Zbog njegove ogromne hrabrosti, Srbi su pobedili u boju na Ljubiću, a vest o izuzetnoj pobedi se brzo proširila u celoj Srbiji, dajući hrabrost i drugim ustanicima. 1938. godine na mestu boja je podignut spomenik posvećen Tanasku Rajiću. Međutim, kasnije, pored spomenika drugom srpskom ustanku, podignuti su i drugi spomenici posvećeni Drugom svjetskom ratu i članovima Crvene armije. Vojnicima iz Rusije koji su se pomažući Srbima borili protiv Nemaca. U sklopu kompleksa je izgrađena i crkva posvećena caru Lazaru. Ovaj kompleks spomenika se nalazi u Čačku, na manje od 4 km od centra, pa ako budete u poseti Čačka, obiđite i ovo veoma značajno mesto srpske istorije. Da li znate zašto Srbi ne slave Božić danas? Sredinom 4. veka su vladari Teodosije i Justinijan odredili da se Božić proslavlja 25. decembra po kalendaru koji je odredio Julije Cezar. Taj kalendar je nazvan Julijanski kalendar. Julijanski kalendar su koristili svi hrišćani, čak i nakon odvajanja katoličke i pravoslavne crkve u 11. veku. Međutim, u 16. veku je papa Grgur prepravio Julijanski kalendar, pa je nastao nov kalendar pod nazivom Gregorijanski kalendar. Gregorijanski kalendar ide 13 dana unapred. Katolici su nov kalendar prihvatili, pa sve praznike proslavljaju po njemu. Pravoslavci Gregorijanski kalendar nisu prihvatili, jer nisu želeli da menjaju datum proslave praznika pa ni Hristovog rođenja. Kada je nastala kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, naša država je prihvatila Gregorijanski kalendar. Tako da Božić samo prividno slavimo 7. januara, jer se i kod nas Božić proslavlja 25. decembra po Julijanskom kalendaru, samo što nam državni i crkveni kalendari nisu usklađeni. Spasila je mnoge, ali za nju nije bilo spasa. Bila je naša najbolja slikarka i heroina 19. i 20. veka, a njeno ime je Nadežda Petrović. Rođena je u Čačku, a školu za slikarstvo je upisala u Beogradu, ali zbog svog ogromnog talenta studije slikarstva nastavlja u Nemačkoj. U periodu njenog boravka u Minhenu, Srbija vodi balkanske ratove, zbog čega se Nadežda vraća u svoju rodnu zemlju i obnavlja organizaciju Kolo srpskih sestara. Kolo srpskih sestara je bila organizacija koja je osnovana u cilju pružanja medicinske pomoći u ratnim i teškim situacijama. Njeni članovi su uglavnom bile žene koje su se dobrovoljno prijavljivale. Nadežda Petrović je vodila ovu organizaciju i nije bežala od teških situacija u kojima se nalazila srpska vojska. Nije želela da bude u sanitetu. Tražila je da bude u improvizovanim bolnicama na samom frontu. Nažalost,
Lečeći vojnike i sama se razbolela. Boreći se sa tifusom u bolnici u Valjevu, naslikala je nekoliko danas njenih najpoznatijih slika. Preminula je nakon 7 dana bolesti. U znak sećanja i poštovanja prema njenoj umetničkoj i humanoj veličini, rodni grad Čačak joj se odužio dajući naziv jednoj od najvrednijih galerija po njoj, Umetnička galerija Nadežde Petrović. U njoj se nalazi preko 1300 likovnih dela i smeštena je u 3 zasebne zgrade. Umetnička galerija Nadežde Petrović se nalazi u Čačku.